megalayapost.news. Namar gajing section ben ki local contractor ha kam ki jam hari boy string ha babun ya ki kam contractor letreda ki contractor ki banna shabar ka string ki contractor ki boy ha kalama ka all riboy government contractor and supplier association menta ka singi la pelong sundon da gajing ki dulang khnang bani kren kerpang halor ki jing ki local contractor na riboy string ya gana gajing ki dulang la pelong hador ban hol sajar hanong po ha balwan poi dak spangut ki contractor ki balapan pa halor sibun ki jing ka baki kendu bat koi na kata ka jing ke de jing bom yo kam ha kitrat sarkar fair balakno ru bagi bayo ki kam ki jam ki de gibriu ki bana shaba string barkata ki de ru kita ki high level contractor laikren ru hakana singi nalor ke jing bomyo kam yo jam ki local contractor kilpan pawru bak sarkar kalsuan rabe da kata ka package ka blokot de ki klur tengka hagaba omju pihak lem ya ki kam ki jam bar ki bala bantre ki kam ki de tang kita ki high level contractor kum bagi laikren nadu ke jing bomyo kam yo jam ka jing penslem ban pelaj ke bil bar ka jing yo kam bun da ki contractor ki bana shabar ka string hakana ki singi kilai keren sani bah ya kita kejing bagi ya kendu bat banweng ya kene kejing kilarai senun pensengeu syaka syukur menteri rang bak kajela ukonrat ke sama ni ka meeting ke bang ilai penyesong mentangasi nakaliang ka riboy kontraktor and supplier association syaka lalong ka seiso ha bang ilai yo banyathir banyak keren sibun kejing tiba mangi ki kontraktor nopo ka them riboy ngi yesem te nalor jo kene ka kam ka bang yo banyak keren hani ka singi Malaysia mereka ju kerai, kata kerai kalau pengilek ban ya kendo ya chief minister ban lek delegation su ringkat bak memorandum ban lek ban pan ya ka hok ke jongi kum ki kontraktor ke pengedi ban yo ya ka hok apa di ban yo kam yo jam beran pok ke distrik ke jongi kinu ki kam di bami pok ke distrik ke jongi mangi ki nakaliang ju kaseng ni yeng ban pan no ban demand ya ka hok ke jongi ba 30% ni di ban yo kinu ki kam bawan hagi kikam di bawan mi apa kena ke distrik ke jongi bat kata kalong ke ba ngila shim ke rai bat ke wei bat ke bentang kalong ba ke don ke jongi ba kini kikam kontrak ke ba mi apa kena ke distrik ke jongi pun kita ki brio ki bawan kam bagi dei ki ba ki kontraktor ki bangi GE tang ba kim dei pat ki brio ki ba em be ke kam kontrak bagi don ke kam ke bagi tre armoloi la panong bagi ba armoloi kum kita ke la panong tinoi kai la ni la panong kilo ki bagi sem kum bagi la ya keren de ya kataru ni persya ajur ni lek bani kendu ya engineer ni officer ba kim dei ban aila ya kum kita bagi yo ban rung ban tre ke kam nomor mangi be tre tang nam tang ni ke kam ru ngi cinjar adu kan ni tak kalong ke panggil yo banyak keren mana bat sibun ki je keren kalong ba kaji ke bagi kontraktor ki yesem ha ke bide bagi kam ki jam ki bagi yo bantre la kalong hamtam ke bapau kalong pok water resources ke bagi kontraktor sisa jungi pok ka temri boy ila pendek ke kam kat ba ki bil pat nimsim la yo adu menta idon ki kontraktor ki bahab ban yo ke bil ke ki penpau bahab ban ban siu ke ara nilai persen te kata kalong i kerpat ya kene namar ba nilai yo sengo ke chief minister ko wan banyu kejak ante ko boy rumbong ular ni kene ka CM connect jong kene ka scheme water resources un supply un ikini ki bil bar fa ji kontraktor tengi community ya ke ko ukuran kan penurlong ba dia kene ru select ban remain ha ka delegation ka bangin lek ba dia kendo yo idon ru ki tendar tibang yo sengo bala khot nakaliang jong ka soil conservation kabalong bangi tip bangi yo sengo ba kisa alot tang yo way ubrio ya kataru nakaliang jong office jongi ki kontraktor ni sung persya alor jong kata bangi sebu ya ka jingtho apo ka department pada ka sini kong lan ka siba ar menta nilai banyak kendo yo manager yo district soil conservation ban pa sangi swa ya kan ni jing alor namang ni kwa namang ka jing kerdu kam kerdu jam namang ni kwa bagi lokal kontraktor jongi bapo tem di boy kin yo kamlang hagini ni department tiba don jing tre di bami nak benta ka ba aikam aijam belum kelat aikam aijam ya ki kontraktor kata kalong ka bangiyo banyak keren bat ngej ba kata ka meeting ka bangin dei banyak kendo yo chief minister ban penpau ya ka jing ka jungi kontraktor ngej to chief minister ringkat bat ki officer lan kita ki ba pek ki minister ki ba pek ki kam ki ba yo ban tre kam ki dei ba ki engineering wing tekin yo banyaram yang ini kontraktor beran pok atem riboy bahkan long kumju mana mar mangi ki kontraktor na pok riboy nim julai pen tep tendar si duai pat ki distrik tang pok distrik le jongi tep tendar tingi kerpat ye ki nom hikmat ki jongi ru sangut ki nom hikmat beran pok atem riboy kin subha banya keren lem yang ni ka kam ka jongi ban pen snow
ba 80% habaman bami kakam hapo ka district ke jungi ki lokal kontraktor no pori boy ki di banyo kata kalong ke jungi keren ke jungi mata kasih kalau jang kata ka rai nama ki lokal kontraktor jungi ki la ut sisa ki kat ke bami kakam pori boy sisa ke bangi ui ki bobon ki de di ba banabar ke district ni melawan kedua ki jai menun ki bobon ki bayo kam ki de na bar ke district ke jungi kan ni kalong ko ba kata bahaya ngi kung ki kontraktor ki don hapo kan ke temli boy ke jungi bat alor jo kan ni persiap ba ni seperti ni penpawe ke jungi persiap ke jungi bat ni apa ni keren ba apa ni delegation chief minister banyak keren yang ni ke bentan makane ke bentan ba kongsan apa kum ki kontraktor bali bengiwan banyak kenduk mentakasi katau kalong ba ka jing kenduk kam ka jing kenduk jam kalong haduk kata-kata bat ki bayo kam kalong ki beriu ki badon ke jing tei bat ki beriu bananeng ki high level bagi om re mengi di im jakpo na ni kakam hagini ki por ki mamenta kalau long sia gajik sangsot kaba isu lalai ben renew man lau snem ya renewal re ki kam pat nim bio ta kalong kaba ka khata bahai ni bengi yang banyateli menta kontraktor ri hoi bengi lek syahmat ban mi man pan ya ko hok ka jungi na kita ki nong mi khmat badon borong ki jungi Meghalaya Post.news